ram tuklani som panga inrin ni kan lo thleng tareng mai khovel thu thar te kan ngai thlale anga tuntuma hian India Prime Minister Narendra Modi an Washington a Donald Trump a hmu chungchang tele India le US in inremna thu thlung le eng emaw tho dun na tur an puan te kan tar lang dona country tangin Donald Trump US President somli pasari na atana la kani nuwa executive order ziakin action lian tham tak takin ala chhomol molani bera amalak na khovelin an ngai chang thupa khovel ngong thei sum do na huanga tariff chungchanga te khong takin ron kalta a US ne na an sum don pui US in an sum don pui ram rang zinga chialak chungchanga khowzokin ma aron la ni kha abik takin China Mexico Canada atanga US a bungrolut chialaka te tariff sangzokin Donald Trump chuan 10% line ala chowa chumi chanlet na tur chuan counter tariff China Mexico Canada te chuan an kalpui ve ngala ni kha tin Donald Trump chuan BRICS ram te po tariff ti sana khana lo vo to boka BRICS ram zinga hian India atel ve box yawangin India mahun po hi athim viau ni te pon sumdo na huanga chuan a hriata ama ero chu India chu pathuak tha ti taka US in ma aron lak ma khan US atanga an bung ro lak lu US atanga bung ro kan lak lu zinga motorcycle engine na India in chia ala ka tangin parsen alo ti tlem to a chutiang chuan ma alo la in preemptive measure alo kalpui to a kha US lom zong ani engem US chu lung oi zawangem ti ero hria talani ri lova chutianga boro ka omek lai chuan Prime Minister Narendra Modi chu US a zinin he tariff chungchang te po hi Trump nen soidunin thil rang sumdo na huanga te sector ranga tho dun na thuthlung kalpui turin inram na an na yani kha hemi chungchang hi video bulletin nan han ngai thlam ha salok tiang o Prime Minister Narendra Modi chu US a zinin Donald Trump nen White House anin koma defense lamate trade lamate technology le energy lamate tho ho na ti changtlun an rem tia President Trump chu in biak na tura thut muna rem ma in Modi nen anin thian thatna lan tir na nan hanin ko azeta friends ramar Prime Minister jin nuwa Washington lama azin na hian hundom tak Trump nen mangani President Trump an India ram tiamin US sumdon da lama tho pui zong te chutiang laka tariff sangzok kalpui atumna policy thar apuan nu loka he kroi tu pani in mu na hi kalpui ani Prime Minister Modi le President Trump te in mu na hian compact antia Catalyzing Opportunities for Military Partnerships Accelerated Commerce and Technology for the 21st Century ti chu puanani hei hi defense investment trade energy innovation le multilateral partnership aram pani tho ho na chungchang ani an tho ho na tur hi ti danglam in thak thleng lian tak om chhodon bok Prime Minister Modi le Trump meeting a hian thil poimo tak rel ni in atlang pui thuakin hantar lang tiang defense lama hian India le US defense lama an lo thok dun to ni kha India hian US ral thuam engemaw alaya tuna hian Modi an US atlo na hian kum som chunga tan thodun na thuthlung lian tham taka kalpui turin zia an rem ti ani mason na poimo tak oma Indian Defence Service ate US platform ti zau India Defence Service huang chunga US enroll na ral thuam supply ani emo chutianga US enroll na chuti zau an rem ti boka US ral thuam Javelin anti-tank missile anti tengka chiat na angchi te Striker armor fighting vehicle sipai motor om khau angchi siam na turin dil thar an siam boka P8I Poseidon 8I maritime surveillance aircraft paruk dang India chuan US atengin a label theidon bokani technology transfer anti a ramdang technology manga ram chunga thil siam angchi technology transfer le spare parts supply also zoka kalpuyani theina turin international traffic in arm regulation ITAR clearlet na nei ani boka
reciprocal defense procurement RDP in rem na siam turin in biak na hon an rem tia mutual defense kalpui beisayani bok space lamate air defense lamate missile tuipui lama tho ho na te tuipui hnuai lam indolong rang tui hnuai indolong le defense technology lama tho dun na chakzok nei te tin US chuan 5th generation fighter aircraft le undersea warfare system chungchanga India chu pui US chuan atum don bokani India le US chuan tui hnuaya domain awareness UDA technology lama industry tho ho na ti punan rem ti ya autonomous system industry alliance anti ASIA Asia anti chu andina India hi US ina UDA technology sensitive taksiam dun tura inrem na asiam pui masak berani sea picket autonomous surveillance system anti wave glider unmanned surface vehicle Boeing le Sagar defense engineering tho hun tur chu kalpui tu mani a India tan unit somruk siam tu mani low frequency active towed sonars anti te hi L3 Harris le Bharat Electronics ho duan chua turani a multistatic active sonebios te tho ho na atranga siam chua tur chutiang malak na te po chu kalpui turani boka large diameter autonomous undersea vehicle anti tuin hnuai lir thei chi khat angchi siam na turte Triton autonomous anti tuin hnuaya khal theile khomol thleng po a khal chua thei angchi chutiang man ro thatak siam chua na konga malak dun te po an rem ti ani sumdon na economic lama chuan hruai tu pahnih te hian target thar mission 500 chu an siama kumsang ni som thuma chuan ram pahnih te in sumdon ton na chu dollar tluk le ding on zanga ati punan rem ti economic pact lian then khat an siam chu kumsang hele somni panga thlasik ma in bilateral trade agreement BTA siam mani dona sector rang a huam dona sumdon la lama har satna om chin fel dan tura te chingfel tura in pui ton chungchanga te chungzinga chuan reciprocal tariff chungchang har satna om mek chin fel dun te po an rem ti US India investment dollar tluk la ding on sari point pathum pangaman recognition te chuta tanga na sangthum chuang siam na turang te por hroi tu pahni te hian an pom du na sumdona chungchang soi ho ania Donald Trump an steel le aluminium lak lu atanga chia za asom ni panga lak ani tur thu apuan hnuwa he hroi tu pahni in biak na hi kalpui ania hei hian India ram thil thon chua ngong lian taka nei thei don bokani tunlai thiam na technology India le US chuan trust anti transforming the relationship utilizing strategic technology anti initiative chuan puanga hei hian sarkar zirna lama mithiam tele private sector te inkare technology poimo tak siam chuak tur tho ho na tur ten thuthlung an ziak boka India US AI roadmap chu kumtop lama hian ti fel thei man bei sayani next generation data center le AI processing partnership a tepo India le US chuan an in puang boka chuti line Indus innovation te Indus X ang devasiam space energy le biotechnology lama industry academic tho dun na ti mason nante USA India damdoi siam ti puntele abik takin damdoi poimo taktak te siam dun an rem ti bok high technology industry rang tan rare earth material chungzinga chon lithium te cobalt tele chutiang lak chuale siam chuana tur strategic mineral recovery malak dun te po antum US National Science Foundation NSF le India a Anus Dan National Research Foundation ANRF te inkara po MOU zia ani don boka hei hian technology thar siam chualama research tho ho na atipung don bokani energy Prime Minister Modi le President Trump te chuan India le US Energy Security Partnership a inpek na thuk zok na yan rem ti a International Energy Agency IEA a India in a full membership an ithena turin US chuan a thlop don bok India US 123 civil nuclear agreement mangin ma han la dona India rama US in a design nuclear reactor siam chuana turte po hei hian a huam tel dona nuclear energy siam chuana ti punnan modular reactor te nau
mason tak chutiang siam chuak turin tran dun an rem tu don bokani people to the people ties migration roi tu pani te hian joint degree offshore campus le centers of excellence ti punantum USA India zirlai community nuai thum omna hian dollar tluk la ding on riat bor vel an contribute hin bokani zirlai le professional mobility ti changtlun te chuti rualin dan lawa pem lut le mishinga sumdon chungchang te po soidun ani a organized crime rui hlotol ruk le firfiak te dona konga dan keng ko tu te in hlunzom na tur ti chak te po ahuam tel don bokani multilateral cooperation firfiak dona chungchang aram pani te hian Pakistan in firfiak network telaka malak na chakzo ka akal pui lo chu an dem thu an puang dun boka 2611 anti Mumbai le Pathankota be pui thlak na helho be pui thlak na lian tak angte chuteng angte Pakistan chuan a chang le tok lo ti in Modi le Trump chuan Pakistan chu demin chan let an phut bok President Trump chuan 2611 a thiam lo chantir 2611 ti kha sang ni le pariat Mumbai be kha ani a Islam firfiak polten sang ni le pariat November ni somni paruka be puyan thlak chungchang khani in Laskere Taiba firfiak pol Pakistan atanga helpol ron kalten India rama be pui thlak na ra phlak takan kal pui ani kha Mumbai Taj hotel tele mun thang thanga silai le bom mangin mian pong ka chiam ani kha Khamalak na khan Pakistan chuan ma ala thatok lo ti in Trump le Modi chuan thu chua siamin Pakistan chu chakzo ka mala turin an phutani President Trump chuan 2611 a thiam lo chantir tahuwa rana chu India ramathon le turin phalna ape bok Quad Alliance chungchang relani boka Quad Alliance a hian India US Japan Australia te an oma he summit hi nei turni in Modi chuan President Trump hi lo mi khwal don boka tin India Middle East Europe corridor omek anti le A2U2 group te kumsang hele somni panga malak na thar tur te puana ni bok Indian Ocean Strategic Venture sumle paile ven himna lama tho ho na tur te duan chua bokani technology giant Meta in tuipui nuaya KM sanga athui cable network project asiam tur thu po puana ni tel bokani Modi and US hatlo chu India le US tan tho ho na tur tam tak puana ni a India le US hian tho dun na chakzo kan nei chodon ni in a hriata kan puan fo thin ang khan India hi China ep tura adin huna tha a helai rambiala hian China ep theiber po ania China nen ramri boina an nei fo boka wangin US tan chuan India hi biak chiat chi ani om love heti lai hian IDF chuan Lebanon chim lama Hezbollah munte han beile thut mai Israel tana direct threat nei tura Hezbollah mun ma Hezbollah in buat seina mun ani Israel Defense Force chuan nimin lam khan Lebanon chim lama airstrike an kalpuya Hezbollah terror group mun pui facility telaka beipuyan thak fighter jet 10 Israeli fighter jet te an thok chuaka helai Iran thlop Hezbollah mun ral thuam dana mun tele Israel beina atana antin zone launcher te an bei bom mangin an suasama Israel home front tan he mun ma Hezbollah mun ma hi thil ho om takani a chuwangin Israel in do thlona te hian an bom chiani Lebanon chimlama omor te Deir Syrian te Yatar le Jibjin khopui bula te beipui thlak na hi kalpui ani IDF soidanin he muna Hezbollah ina an ruaman Israel beina tura an tin tu aral thuam angte chutiang chuan IDF te hian an bom chia Israel le Lebanon in kara in rem na bo chiat na langsar takani Israel le Lebanon ten tuna in ka hayan kalpui meka chu Hezbollah te hian an bo chia ani ti in Israel chuan thu chua siamin he wanghian Israel chuan Hezbollah mun ma hi an bei ni in anin soi Israel chuan nimin khan thu chua siamin November thla a Hezbollah nena in ka hai thu thlung an siama alading heti soin point rang panga omte ala vong reng tia soya he anin ka hai hi US chuan a thlopa mase Lebanon Parliament Speaker Nabit Berri Hezbollah tanrol people chuan ama le anram President le Prime Minister te chuan Israel chu Lebanon chimlama nom reng chu an do dal ti an soi
he Israel le Hezbollah inrem na hnuaiah hian Israel sipai te hi ni somruk chhungin an in thiar chuak tur ani a hei hi February ni som pariat thleng po sayani ni somruk chhung khan malak na zo man ani lova hewang hian February ni som pariat thleng hun hi po sayani Iran thlop Hezbollah point in ka hai nei chung hian Israel ramri atanga KM som thum litani lui mar lama anin sonangai don boka in ka hai thuthlung kalpuina hnuaiah hian Hezbollah te hian in ka hayan bo chhia te mo Israel himna ti dar thong thaya ma an la ni chuan Israel hian a chang le thayang ti a om boka chuwang chuan Israel te hian Hezbollah ten in ka hayan bo chhia nia an hriat chuan fighter jet mangin an bei ngal zat zel bok heti lai hian Russia drone high explosive warhead nei chuan Kiev biala Chernobyl nuclear power plant kap ni in Ukraine chuan a soya hei hi Russia chipai ten Russia in mi hring tel lo thlona zale somthum pathum aka chhuat thu apuan la ya thlengani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan min khan drone manga bei pui thlak na hian protective containment shelter helai Chernobyl nuclear muna khuakher lai bik mun lopo phallo mi hring tana lopo phallo mun restricted area chuna takin nasa takin abeya ati chhiati asoya kangmei chuaka hethu bot chailai hian kangmei hi ti to pani to Kremlin chuan hemi chungchang hi soin Russia hian nuclear site a beilo ti a soi thung he hmuna hian radiation level ala sang lo ni in Zelensky le International Atomic Energy Agency IAEA te chuan an soi thung IAEA chuan mo phurtuwa tuma apulo thunga Macedon manga ka hi tual chung hun anga darkhat le minute somnga jing lam a thleng kha hania helai nuclear plant reactor palina chevela chia emo oma ama ero chu radiation li ka omlo thu tarlan ani thung Ukraine Air Force chuan drone somsari pathuman ka phlati soin adang somnga pariat chuan an tuman thleng lo thung hei hi electronic countermeasures wanga ni arin oma Russia in aka chhuwa zinga drone panhi te chuan building then khat an ti che thung Germany chimlam khopuya Munich Security Conference tran tura khovel hruai tu tele diplomat te an pun khom laya hebe pui thlak hi kalpuyani United States Vice President J.D. Vance chuan Zelensky chu a hmudona in biak na anei pui tura hian midam tak chuan US kai hruaina hnuaya Russia ne in biak na nei an tum ni in an tar langa Ukraine le Europa Ukraine tran rol pui te chuan mason na lian taka oman bei sei US Secretary of State Marco Rubio chu J.D. Vance le Zelensky te in biak na tura hian a tel dona heti lai hian Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Ukraine in Russia drone ten Chernobyl nuclear site an kap niya apu na chu a chang leta hei hi thu vuvuk thu omzanei lo le thu tak ani lo thu a soi nuclear infrastructure nuclear energy facility e bei chungchang soya omlova chutiang thil soi chu thudik lovani kan sipai te hian chutiang chu an ti lovani ti in Peskov chuan a soi US President Donald Trump le Russia President Vladimir Putin aten Ukraine Russia indona chungchanga rem thu soitura thutlok na an siam hnuwa Ukraine official te hian in biak na ti khailak turin indona ti top tumna angchi ti khailak turin thu porpoleng an vordarani ti in Russia chuan thu chuan ron siam thunga heti lai hian Russia Defense Ministry chuan Ukraine atangin voitam tak bei ani to thu le helai mun nuclear mun ma hi beina rang lo om to ni in chung ral thuam de chu Russia atanga kalu ani ti in Ukraine lam chuan an pu thunga ni US President Donald Trump chuan nimin khan Ukraine indona hi ato panga yani ti in Russia President Putin nena anin biak na phone call manga anin biak na asoya hemi chungchanga hian buaina ti top turin in biak na nei thuai an rem ti duna ni Russia Ukraine indona ti top tur hian in biak na mumal zok nei thuai hruai tu panni Trump le Putin te chuan an rem ti Trump hian a thil tum biak chungchanga soi chiang lo na a in rem na siama nei chuan Ukraine hian kumsang hele som palia Crimea lak luani nuara sen an ramalak chu a hlan angai mai thei ti alo soi lang zuk thung heti la hian kan hria tengin Donald Trump malak na zinga WHO atanga US anin nu do chungchang kha ani boka WHO atanga US in nu do na tur khan Donald Trump khan executive order aziak to ni kha
WHO ho tu tele member te chuan US malak na chu an soi sel na sal hle ani World Health Organization WHO chuan US in rampon lama chom dol na apek na US Agency for International Development USAID na tho achul tir chuan ramsom nga ahngong ti asoi HIV polio mpox le bat flu leng mek do na konga malak na po akhailak pha hle anti US President Thar Donald Trump chuan USAID ina ram le pol chhum dol na akal pui rampona sumtam tak asen thin te chu ati top chhota a hei hian har satna lian taka thlen chho mek ni a soyani e ruk na omni in US chuan anga ya hewang hian chhom dol na an pek chhuwa hi an chol tir ba ka USAID ti top atum ni in US lam chuan an tar langa agency a thokmi sing khat omte chu ti to pan ni don ti Trump chuan a soi ba ka chhom dol na na tho rang po ti to pani ri a USAID na tho ati to ba ka hian WHO atanga USAID nu do tur thu po Trump khan lo puang to bokani WHO ho tu Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan Trump kai hroi sarkar chu ro manna dang asiam ma chu chhom dol na sum pek ti top lo turin a phuta USAID ti top wang hian ramsom nga a HIV veite en kol na le service dang tam tak abuai pha ani ti in Geneva Press Conference a soya Ghebreyesus hian US ina funding ati top tur thu a soi nuwa mipui ma a thu a soina masabera hian US sarkar thil ti chuan khovel huapin health service lama ngong poi tak anei a hlo om thu a soi Donald Trump khan USAID Inspector General Paul Martin chu alo ban to boka Martin hian he na hi kumsang nele somni pathum December atang khana thokchan President Trump chuan USAID na thodana filfai tok lo le eruk na omni in a soya heba kai hian America First policy zul zuya kal theina turin rampon lama chhom dol na na te chutiang an tho te chu an chol leilok an chol tir ri ani mase President Trump hian executive order mang chau chuan USAID hi ati top theidon lova ti top tur chuan Congress a an pa sangai thung don ani USAID hi sangkhazuko somruk pakhata Congress in Foreign Assistance Act manga US sarkarin ram dang le pol ta na chhom dol na apek boipui tura din ani a na thok tu hi sing chuang omin mun thuma thena mun ni vel churam pon lama na thokan ni a ram somruk chuanga mun pui na yin mun pui an nei lo na ram dang engemaw zata po pol dang tho puin malak na an kal pui thawani kumsan hele somni pathum khani wa sarkar hian ram dang te puina tan dollar tluk le ding on somruk pariat zeta senga department le agency rang atanga pek ni in heti lai hian azat vi aya tam chu USAID kal tlanga pek ani US sum tam ber hi Asia Sub-Saharan Africa le Europa te abikin Ukraine chhom dol na thona atan manani kumsan hele somni palia United Nations in chhom dol na athona atana suma mana tanga za somli pani hi US pek ani bok ole country tingin US President Trump le Russia President Vladimir Putin te chu phone call mangin an in bia ani kha he thila thlen hun hi media tam tak chuan an lo ngak hlel to hle maya Russia Ukraine indona chungchanga hian Trump hian engangin nge ma alak don ti chu khovel mi pui ngai chan thu pani mek ani kha kanno pon photo angin Donald Trump khana campaign lai khandar kar somni pali chungin Ukraine Russia indona ka ti top thei ti in lo soi to a amai ro chu tun thleng chuan ala ti top lo chu ni a engangin nge Trump hian ma alak zel don ti hi ngai chan thu pani US President Donald Trump chuan Russia President Vladimir Putin nen phone call an in biak thu soin Ukraine chungchang soi turin in mu an ram ti ram pani hroi tu te hidar kar khat le achan ve velan in biati Russia chuan a soi ve boka hei hi US President tana Donald Trump laklu ani nuwa anin biak thu official tarlan na masa berani President Trump chuan a social media platform Truth Social President Putin nena anin biak thu hi tar langin kan team ve ten in biak na nei thuayan ram tia Ukraine President Zelensky nena po kanin biak chungchang hi kan hril ve nga lang ti ina soi Trump hian President Office alu nuwa Ukraine Russia indona chu ti top thuayani tur thu lo sei to a mase a malak tumdan ero atar langai lo thung
Ukraine Russia indona awanga mitam tak thina thleng chu ti to pan rem ti dona hemi atan Russia president nen hian thataka thoduna rampo intlo ton an rem ti ni in Trump chona soya Putin a thupuang tu Dmitry Peskov point Putin hian Russia tlo turin Trump a som ti a soi ve bok heti lai hian China chuan Ukraine Russia indona ti to pani theina tura Trump le Putin ten in biak na huai hot anin huam thu alo sei to bok heti lai hian China chuan Ukraine Russia indona ti to pani theina tura Trump le Putin te in biak na tur huai hot a in huam thu alo sei ve to boka China official te chuan tun hnaya Trump team hne na rot na hi an thlen nia tar langin ma se Trump hian Putin nena an meeting ma saber hi Saudi Arabia rama na yani mai thei thu a soi thung ani ole khati khan Russia Ukraine indona po in biak na chungchang te soi ri kani chhota a Donald Trump hian engang takin nge Putin hi soi pui don hriat ani lova Ukraine le Russia te hian an ram lak te anin thleng don emti te po Donald Trump atong kam le social media a athu soi talan atangin a hriat de uruak boka amai ro chu hi an rem ti angem Russia hian ram lak zong zong Ukraine hi apelet le du angem ti te churin harsa takani thunga ainga po chuni se an malak na hi kan ngai changa kan puang zel turanga yang video dot le indona thuthar berber le khovel chanchin thar berber kan ngai chang le vek don nia